Dobar dan svima, dobrodošli u još jednu emisiju RFTV-a. Ovo je 25. po redu. Na redu je još jednom RFT specijal, odnosno emisija u kojoj nećemo kao inače u običnim emisijama govoriti o tri neke aktualne teme, nego ćemo obrađivati jednu temu sa vanjskim gostom. Dakle, današnja tema će biti Bliski istok i sve što je s time povezano, znači problemi islamizma, imigracije i sve što je s tim vezano. Ja sam Mate Kapović, a veliko me zadovoljstvo što je danas s nama Demijan Vokši, jedan od najboljih mladih stručnjaka za bliskoistočne teme u Hrvatskoj. Trenutno studira na Centru za bliskoistočne studije u Lundu u Švedskoj. Bio je ove godine 2 puta u Libanonu na terenskom istraživanju, o čemu ćemo malo kasnije i popričati. I ništa, možemo početi. Dobrodošao. Hvala, Mate. Eto, prva tema, da uvedemo općenito stvar. Dakle, kad se govori o tim nekim ekstremnom islamizmu, odnosno naravno to se uvijek povezuje s terorizmom, to se često gleda historijski, dakle kao, to su tamo naravno, Zapad tamo ima neke svoje geopolitičke, ekonomske interese i onda ti primitivni Arapi ne znaju neko drugačije odgovoriti nego naravno kroz nekav vjerski fundamentalizam. Na što se onda nekad u kritičkim analizama se upozorava da to nije baš uvijek bilo tako, nego da recimo prije u arapskim zemljama bio jak i nekav sekularni nacionalizam i socijalizam i ljevica, čega danas više nema toliko. Pa kako bi generalno nešto rekao o fenomenu islamizma i općenito nekav otpor na Bliskom istoku koji se javlja, dakle općenito nešto o tome i u tom nekom povijesnom kontekstu. Da, mislim, kada pričamo o islamizmu, ne možemo naravno pričati nešto kao to je iskonski povezano s regijom, jer islamizam kao takav je zapravo moderna pojava koja se pojavila, ajmo reći, prvi put negdje polovinom 19. stoljeća. Postala su, ajmo reći, ta neka 3 vala islamizma. Islamizam kao u smislu politički islam, znači spajanje islama sa samim političkim životom neke osobe. I islam kao politička agenda. Islam, tako je. I možemo podijeliti islam na ta neka 3 vala. Prvi val koji je bio u 19. stoljeću, drugi val koji je bio od recimo 1950-ih nakon drugog svjetskog rata do 2001. i taj treći val koji se pojačao recimo sa 9/11 i onda ovim razdobljem koje je uslijedilo kasnije. I naravno da islamizam, kao i svaka druga pojava na Bliskom istoku, ovisi o povijesnom kontekstu i u kojem kontekstu se sve to odvija u tom trenutku na Bliskom istoku. Kao spomenuo si bio arapski nacionalizam i socijalizam i to se najjača snaga tog nekog arapskog socijalizma i nacionalizma je bila naravno u vrijeme nakon drugog svjetskog rata, kada je, u principu mislim da je to najbitnija stvar, kada je postao jasan dotok novca iz Sovjetskog saveza za takve ideje. I kad su te ideje bile ostalo u modi, mislim, to ono što se kaže nekad, danas je to teško zamisliti, ali tako 60-te, 70-te, mislim, tad su svi bili komunisti praktički, od ovih neki pobunjenici, tako, čak i ETA, IRA i tako. Da, to je uvijek imalo taj neki lijevi predznak. Da. Tako da, A što je možda komentiraš malo o ovome da su zapravo na neki način, dakle tu se spominje recimo Izrael i Amerika, često da su oni pridonijeli zapravo, tome da se otpor kanalizira kroz na islamistički način, a ne na sekularan način, jer to naravno njima odgovaralo jer je tako lakše. To je djelomično istina, oni jesu pridonijeli tome, ali mislim da su glavni razlozi ipak da leže u nekim drugim stvarima. Primjerice, Arapi su, pogotovo recimo 70-ih, 80-ih, počeli biti izrazito nezadovoljni s time kako njihova borba protiv Izraela funkcionira, to jest kako se odvija, pogotovo nakon 67. šestodnevnog rata.
ta neka ideja arapskog nacionalizma, arapskog socijalizma je počela gubiti na snazi zato jer se počelo pokazivati da nije baš toliko učinkovita, da oni nisu dobili ono što su htjeli time i to je počelo slabiti. I onda naravno imamo druga događanja poput zauzimanja džamije u Meki 79. Nakon čega je znači tu džamiju su zauzeli vjerski radikali i Saudijska Arabija iz nekog razloga nakon toga odgovorila ne liberalizacijom, nego daljnjim vjerskim, znači konzervativizmom. Znači od tud je dolazila ta crta iz Saudijske Arabije, onda imamo rat u Afganistanu koji je počeo 79. godine, gdje u principu i to je bila, moglo bi se reći čak krivnja Afganistanske komunističke partije koja je bila jako podijeljena. Na dvije frakcije. Tako je. Zaboravio sam kako se zovu frakcije. Halki i Parham su bili. Da. I jedna od njih je... Narod i zastava, čini mi se. Da, tako je, Parham i zastava. Halki narod. Jedna od tih stranaka je htjela ići malo liberalnije u tom nekom pristupu prema tim ruralnim dijelovima zemlje, a druga stranka koja je imala većinu je jako nasilno počela nametati ekspropriaciju zemljišta, to jest nacionalizaciju zemljišta, zemljišne reforme, liberalizaciju društva i to se raspalo. U tom trenutku ta recimo ruralna sredina se pobunila i s toga su nastali ono što su kasnije postali. Da, one slike Afganistana koje se često bilo kao nemovi po internetu, to su zapravo bile urbane sredine, studenti. To su bile urbane sredine i to je bilo, znači Kabul. Ruralne sredine su pobijedile. To je bio možda Kabul, možda još kakav veći grad i to među samo višim slojem stanovništva. Tako da kad vidimo te slike, Afganistan je prije bio modern, ne u tom smislu kako se ta priča prodaje. Da. Spomenuo si Saudijsku Arabiju, kad govorimo o islamističkim idejama na zapadu, vidimo naravno dolazi tu recimo ISIL-u, nije bio slučaj kod Al-Kaide koja nije toliko ljudi na zapadu pridobivala, nužno na drugačiji način su operirali. Ovi znači dosta ljudi zapravo pridobivalo sa zapada, recimo ima jako puno dobrovoljaca i ljudi su zapravo sjeli, radikalizirali na zapad, zato tu da dvije se tu stvari spominju, jedna je naravno neko otuđenje migranata na zapadu koji nisu, čak i druga generacija, treća, nisu dovoljno integrirani. I s druge strane, utjecaj recimo Saudijske Arabije koji su spomenuo, znači kroz te nekakve njihove radikalne propovjednike gdje oni isto šire, financiraju džame i tako dalje. Kako bi to komentirao taj način, neku radikalizaciju na zapadu? Mislim da ima par znanstvenika koji se bave time, recimo Scott Atran, antropolog, gdje posvetio praktički svoju cijelu karijeru promatranjem radikalizacije mladeži na zapadu. Mislim, radikalizacije mladeži bilo gdje, ali dosta često i na zapadu. I to je neka, jer u isto vrijeme imamo porast tog islamskog ekstremizma i pad standarda na zapadu, pogotovo među imigrantskim obiteljima, još sa dolaskom sada izbjeglice u Europu, koji veoma često nisu kvalitetno smješteni, nemaju kvalitetan smještaj, često nemaju uopće smještaj, kamoli kvalitetan smještaj. I onda imamo u principu tu jednu skupinu ljudi na zapadu koja se otuđuje od društva, jer društvo praktički ni ne komunicira praktički s njima, ti banlieui u Parizu, vanjski, u kojima ima dosta Alžiraca, Marokanaca, standard tamo je daleko niži nego primjerice centru Pariza, gdje imamo predgrađa Londona, koja isto većinski imigrantska, što iz muslimanskog svijeta, što sa Kariba, to je bivših karibskih kolonija. Tamo znaju biti očekivana starost. Zna biti po 10-15 godina niža nego u centru Londona. Znači to dovoljno govori o tome koliko standard. To je zapravo veći utjecaj toga, tih nekih ekonomskih i drugih razloga, nego zapravo ovih nekih propovjednika. Ali recimo taj nedostatak šanse
za uspjet u životu, nedostatak nekog sna kojeg bi ti mladi ljudi mogli imati, ih možda na neki način djelomično vodi prema nečemu drugome što je isto. I to je opet zapravo odgovor, zato što je recimo, osim što je recimo, što nema više ljevice ni na Bliskom istoku praktički, osim Kurda, ali tako isto i na zapadu je užasno oslabio, tako da se ne nudi nikakav drugačiji antisistemski narativ, nego znači taj islamizam, tako da to je ono što islam isto u svojoj nekoj u nekim svojim, hajmo reći to, temeljima, iako nije pravilna riječ, ima taj neki element solidarnosti. I znači tu neki radikalni propovjednici automatski mogu ući na polje koje inače ljevica zauzima i vidimo da i desnica to radi u zadnje vrijeme, se često spominje, uvijek je to bila metoda mazanja očiju gdje se spominje socijalna pomoć, ali samo za naše. Da. Tako da, to je... Dotakli su već teme migracije, pa da pređemo na to, znači, to se naravno sve veže, vidimo sad zašto je uopće ova tema aktualna za nas, dakle tu bi sad, bit će ljudi koji čovjek na šta se bavite Bliskim istokom, to nema veze s nama, naravno sad da, smiješno govori da nema veze s nama, jer itekako ima veze s nama, čak pogotovo Europa, ali kod nas, znači teme migracije, vidjeli smo i kod nas je bilo isto s tim, dakle, brdo migranata je prolazilo i kroz Hrvatsku i vjerojatno će prolaziti opet. Dakle, kako gledati uopće na migracije s Bliskog istoka na zapad, dakle, neko generalno kako se to obično gleda u mainstream medijima i naravno kako to desnica gleda, sad oni dolaze nama, tu će nam uzimati poslove i tome slično, uništit će našu kulturu. S druge strane imamo to da recimo nije to što ih je recimo Merkelica zvala imigrante, dakle to nije slučajno jer Njemačkoj, zna se da Njemačkoj fali radne snage i to je fali milijuni, još im godinama faliti i ne može se čak sve ni iz istočne Europe time popuniti, dakle nije da ih je slučajno zvala zato što jako voli ljude iz Bliskog istoka. A s druge strane ono što kritički glasovi s ljevice često govore s pravom je da zapravo razlog zašto uopće imamo migracije je što je takva turbulentna situacija na Bliskom istoku, što opet naravno ima veze sa zapadnom politikom na Bliskom istoku, koji tamo ima svoje geopolitičke i druge ekonomske interese. I uostalom i Hrvatska tu nije nevina, mi smo isto članica NATO-a, surađujemo s Amerikancima, šaljemo oružje u Siriju i onda se čudimo kad Sirijci bježe i prolaze onda i kroz Hrvatsku. Kako to? Pa dobro, ja sam to komentirao još bio, naravno ne u javnosti, nego privatno. Još od vremena rata u Iraku, gdje smo mi svi, bila je ta neka skupina ljudi koji smo pričali o tome. U Iraku generalno, ratovima na Bliskom istoku, kad nas je to zanimalo, uvijek bi, znači, reakcije izvana bile, ako bi se neko priključio razgovor, šta će vam to, zašto pričate o tome? I onda i godinama su reakcije u javnosti bile zašto Bliski istok, zašto pričati o tome što vas zanimaju ratovi tamo negdje. I onda ti isti ljudi koji su postavljali ta pitanja su bili jako začuđeni kada su izbjeglice počele pristizati na granicu dole sa Srbijom. Povezano, normalno da je povezano ako Zapad ili stvara ili potpiruje sukobe na Bliskom istoku, ne može se čuditi da onda izbjeglice istih sukoba dolaze nazad. Što se tiče Merkel i njenog pozivanja, da, to je djelomično bio razlog da pozove izbjeglice radi naravno otvaranja poslova, radi radne snage, ali opet se mora postavljati pitanje, znači, efikasnosti Europske unije. Znači, bilo da je Merkel pozivala ili da nije pozivala, ti ljudi bi svejedno došli jer nemaju gdje drugdje. Njih je bilo 2 milijuna u Libanonu, 2 milijuna u Turskoj. Znači, ljudi su iz Sirije bježali u Irak, ljudi su iz Sirije su bježali u Gazu. Znači, sjećam se da je bila neka statistika da je Gaza primila 500 sirijskih izbjeglica. Mislim, koliko loša situacija mora biti da ideš bježat u Gazu. Tako da nisu imali gdje i došli bi na kraju u Europu i još kad na to dodamo svu imigraciju iz Sjeverne Afrike i subsaharske Afrike, jer dolazi masu Nigerijaca, pogotovo iz onih dijelova koji su isto pogođeni borbom protiv Boko Harama na sjeveroistoku države. Tako da na kraju bi svejedno došli u Europu.
a Europa nije napravila nikakav plan. Sad mene zanima ko državljanin Europske unije, ajmo reći to tako. Ponosno državljanin Europske unije, zanima me zašto postoje države unutar Europske unije koje, recimo, primaju financije Europske unije, koje primaju, znači, europske projekte i slično, a svejedno imaju mogućnost reći ne želimo preuzeti dio tereta. Tako ne bih rekao da su ti upravo zato što Hrvatska još uvijek više daje nego što prima nazad. Dobro, ali ima država koje... Znam što želiš. Znači, postoji li unutar Europske unije neki sustav autoriteta koji bi odredio, recimo, raspodjelu izbjeglica pravilno prema zemljama, po zemljama Europske unije? Na kraju ispada da imamo, ne znam, desničare u Poljskoj i Mađarskoj koji ponosno govore da ne žele izbjeglice u svoje zemlje i da izbjeglice neće doći u njihove zemlje, i onda se, recimo, ne znam, rugaju u Švedskoj ili Njemačkoj kada se dogodi neki problem, kada se otkrije da Švedska ili Njemačka imaju problema sa prihvatom toliko ogromnog broja ljudi. Iako moram reći osobno, mislim da Švedska i Njemačka rade izvrstan posao. Naravno da ima problema, ali svugdje ima problema. Ali onda gledamo sa te pozicije desnice, kao, to je ko da, ne znam, dogovorimo se nas 4 da ćemo odnijeti frižider na 5. kat, nas 3 odustane, onda se nas 3 tebi smijemo što sam nisi baš u mogućnosti, znači, to napraviti. Koji je smisao u svemu tome? Znači, desnica ima mogućnost odbiti, pomoći nekome, i onda ima retoričku poziciju kasnije koju iskorištava da bi napadala one koji jesu pomogli. Da, mislim, njima to, oni imaju ono dežurnog krivca, to je zgodno u trenucima krize. Da se vratimo na problem islamističkog terorizma, dakle, tu obično opet kad se u mainstreamu govori o tome, zapravo, dakle, govori se kako držati, ne znam, zapad sigurnim i tako dalje, međutim, meni se čini da tu zapravo rješenja nikakvog nema ako se ne promeni baš radikalna politika, znači prema Bliskom istoku, što znamo da se neće dogoditi takva situacija u svijetu i ne može se, mislim, to se može reći kao zašto Amerikanci ne odustanu od svojih interesa u Bliskom istoku, ali mislim, petrodolari u Saudijska Arabija ima svoje interese, oni šalju petrodolare na Wall Street, Amerikanci ima prodaju oružje, dakle to se jednostavno ne može očekivati, to se neće promijeniti. A s druge strane, dakle, ovo što mi vidimo, dakle, to se naravno obični ljudi paničare da se dogodi napad ovdje pa ondje, neko pogone i tako dalje, ali to zapravo političku elitu ne zanima jer, mislim, njihovi u principu, njihovi sinovi i kćeri tu neće pogibati, a dodatno, čim ti imaš zapravo, običnim ljudima se to izgleda kao ti teroristički napadi, kao to nešto jako opasno, ali nekakve geopolitičke, znači to je jednostavno izazivanje straha, ti kad gledaš iz vojne perspektive, to zapravo samo pokazuje koliko su oni slabi, koliko je zapravo, recimo, ISIL još dok je bio jači, koliko je bio slabi, ili Al-Qaida, jer ono čim ti ideš gazit ljude kamionima, znači ne možeš čak ni s oružjem ništa napraviti, to zapravo pokazuje tvoju slabost i ti to možeš pobiti, ne znam, nekoliko desetaka, nekoliko stotina ljudi možda, ali si ti u vojnom smislu si zapravo užasno slab i to za ove elite koje odlučuju o tome šta će se raditi na Bliskom istoku, to njima ništa ne znači, osim ako ne dođe neke velike pobune od ozdo stanovništva, jer mislim šta to njima znači, će neko tu i tamo svaka 2 mjeseca će se poginuti 20 ljudi negdje u Europi, njima to ništa ne znači u odnosu na te stvari koje se događaju na Bliskom istoku, dakle i sve te silne petrodolare koje dobivaju i geopolitičke interese koje tamo imaju, dakle tu se teško da će se dogoditi neka promjena oko toga. Dobro, da, ali dobro, po pitanju terorizma bi počeo od 2 točke. Prva je ta da, mislim, pogotovo mladi ljudi, mislim da imaju dojam da žive u nekom posebnom vremenu koje je jedinstveno po svemu što se događa, ali nije. Je to terorizma, naravno ne u ovoj količini, ni sa iste ideološke strane, ali bilo ga i prije. Naravno, sjećamo se svi, znači, raznih National Liberation projekata, bilo od strane
Baskije, bilo od strane Irske Već smo ili spomenuli, Palestine, da, to smo već spominjali. Tih terorističkih napada je bilo i prije. Lijevi, Njemci, Baden-Meinhof, da, RAF. Crvene brigade i tako. Tako da je tih terorističkih napada bilo i prije. Mislim da bilo je jedno neko zatišje, 90. početak da. 2000 su bilo zatišje, Da. pa se to da možda kao... I naravno da je tih napada je danas više iz više razloga. Znači, stanje na Bliskom istoku je puno vatrenije nego što je prije bilo. Sada praktički imamo na Bliskom istoku već 15 godina apsolutni kaos u cijeloj regiji. Što se prije nije događalo. Prije je bio tu i tamo neki rat, možda neka intifada, to bi isto trebalo, ali nije bilo konstantno stanje sukoba u cijeloj regiji. Znači imali smo Afganistan, nije strogo u regiji, ali ajmo reći Afganistan, Irak, da Sirija, Libanon i Izrael, svako malo, onda sada 2014. kako je ISIL porastao, cijela regija isto eksplodirala. Količina nasilja koja je u produkciji u regiji, koja se producira, naravno da se izlijeva vani. Ako je plaćana količina nasilja tamo, plaćat će se i vani. Tako da mislim da to nije uopće... Od Libije do Iraka je sve, pa onda još do Jemena zapravo je sve sad Da. Užasno nemirna situacija, to je do Afganistana, pa onda još kad preskočiš do Jemena. Ali da, upravo si kad si rekao za te napade, bilo noževima, bilo kamionima, to je zapravo... Mislim, to je strašno naravno, kad se nekom dogodi, ali... To je naravno strašno i to su napadi koji se zaista rijetko mogu spriječiti, osim ako unaprijed ne znate nekog sumnjivca, jer su oružja tako svakodnevno. Isto imate u Izraelu i u okupiranoj zapadnoj obali napade noževima na ali pokazuju zapravo slabost. Oni nemaju političkih opcija, nemaju vojnih opcija, i koriste... Mislim, recimo, Palestinci su u 70-ima su otimali avione, dakle to je bilo na olimpijskim igrama bi radili napade. Da, to je bilo 72. u Münchenu, užasno. Ali to, mislim, ta razina, dobro, to je bio je naravno 9/11, ali to je sad bilo, ISIL recimo nema jednostavno te... Oni imaju, znači ISIL je imao znatno veće napade na Bliskom istoku, što u Bejrutu, u južnim predgrađima, Borž al-Baražna. Tamo su imali onih 2015. par autobombi koje su bile dosta razorne. Imali su jako opasne, to jest jako razorne napade jako često po Iraku. Naravno, o tome se ne čuje, tome se do ne Europe priča. Taj doseg ne da. Dobro, sad prelazimo na meni omiljenu temu. Naime, kad se govori o Bliskom istoku, zato imamo dvije krajnosti. Mm-hmm. S jedne strane imamo naravno naivnu mainstream percepciju, pa kao Zapad je tamo neka, oni su kao good guys i sad kao Amerika širi demokraciju na Bliskom istoku, što mislim ne znam ko to uopće vjeruje, osim možda voditelja na ovom HTV-u. A s druge strane imamo ovu kao ekstremno s druge strane da su apsolutno za sve što se događa na Bliskom istoku, od izbijanja apsolutno svih arapskih revolucija 2011. u arapskom proljeću, do apsolutno svega da su za sve krivi Amerikanci, i to čak onda imamo neke teoretičare koji su kao ugledni poput Dizdarevića koji recimo isto idu u tom smjeru, što naravno izgleda malo smiješno, jer mislim složit ćemo se, većina kritičkih analitičara će se složiti da nikom razumnom ne može se složiti sa američkom vanjskom politikom na Bliskom istoku, jer je očito da to ide protiv interesa svih ljudi koji tamo žive, da uzrokuje mnoge probleme i tako dalje. Međutim, to ne znači da su Amerikanci krivi za sve, niti da uopće imaju sposobnosti biti krivi za sve i apsolutno u svakoj zemlji, da su njihove službe počele 10 revolucija odjednom. I mislim, pokazuje se zapravo, to smo vidjeli recimo i sa Talibanima i sa ISIL-om koji su im se recimo obili o glavu, da su Amerikanci dosta često tu bili zapravo nesposobni, da politike koje su vodili nisu nužno išle na kraju u njihovu korist. Dakle, da im se obilo o glavu ono što su radili. Pa da, mislim, oni su izgubili Irak u potpunosti sad skoro.
zbog iranskog utjecaja na šiitsku vladu u Iraku, primjerice. Iako je, da, tu neke Naravno, netično naglašavaju, mislim da ne može se baš reći da su Nije to toliko oni. crno-bijelo, Ali ne može se reći da su šiti u Iraku baš toliko, mislim oni jesu kao saveznici sa Iranom, ali nije da su baš proksi. Ovisi o dijelu, ovisi zaista o dijelu države. Recimo na jugu Iraka je ta prisutnost Irana puno snaža nego kad se ide prema sjeveru. Pogotovo u tim nekim dijelovima zemlje koji su bili uvjetno rečeno mirni, poput Basre, iako je tamo bilo problema, ali naravno ne toliko koliko na sjeveru, i gdje je u principu Iran bliži, gdje se može lakše, znači gdje roba može lakše ući. Znači ta trgovina, čitao sam članak jednom o tome kako stvarno iranska ekonomija dominira južnim dijelom Iraka. Da, u svakom slučaju situacija sa trenutnom vlasti u Iraku nije nešto što bi Amerikanci potpisali pred 15 godina. Naravno. Ne, mislim da su ti, te percepcije SAD-a kao svemoćnog je rezultat toga što ljudi jednostavno ne ulaze u ta pitanja Bliskog istoka dovoljno duboko, nego jednostavno traže tu neku lakši izlaz, to jest lakši odgovor na pitanje. Dio popularnosti toga je definitivno to što SAD daje svaki razlog da ljudi pomisle da ciljaju na te neke stvari, što ciljaju naravno njima je u interesu. Ljudi se zapravo, taj impuls da se protiv američkom imperializmu je pohvalan, ali ne valja kad ode, zbog nedostatka kritičkog aparata, kad ode u teorije zavjere, da oni apsolutno sve rade, kao da na Bliskom istoku nema nikakvih. Ja bi isto bio dosta oprezan i to sam isto vidio, da ljudi jako olako koriste tu riječ imperijalizam i znači ne vide baš neku razliku između imperijalizma, hegemonije ili neke interesnog područja i slično. I to je isto, mislim, dio razloga kad se govori imperijalizam, stavlja se dodatna težina na tu riječ i kad se stalno koristi riječ čak i tamo gdje ne pripada, dobijemo automatski neku težinu na samom činu koji se obavlja. Znači, Amerika obavlja imperijalizam. Ja ne bih rekao da Amerika sad pokušava imperijalistički intervenirati u Iraku. Naravno, imaju svoje interese tamo i pokušavaju kroz neke back channels utjecati na politiku, ali da je tamo neki imperijalizam sad na snazi, nije. Tako da bi bio dosta oprezan sa tom riječi imperijalizam. Ali da, ljevica iz nekog razloga, i ne samo ljevica, naravno, nego cijeli spektar politički. To nije toliko ova akademska ljevica, teoretska, nije toliko, to je više ovako kao nekakve narodne mudrosti. Imaju, ali to su baš, to je izvrsna riječ, to je, ne znam, meni je to neka birtijaška spika. Baš teško birtijašenje, Amerika, 9/11, inside job. Možda možeš komentirati baš na primjeru Arapskog proljeća. Ja sam pratio Arapsko proljeće kad je izbilo, dakle, kad je već počeo tamo Alžir, pa Tunis, pa Alžir, pa onda Libija, dakle to nije, kad se pratilo iz ovoga, mislim kad to prati zapravo nemoguće je kao prvo da su Amerikanci sve to počinjali, dakle vidjelo se kako to izbija i vidjelo se da su to zapravo bilo, da su postojali razlozi da to bude, da to ide odozdo i naravno da je Amerika i Zapad da su ulijetali gdje su mogli, da su onda islamisti ulijetali gdje su mogli, ali nije, mislim, potpuno je nerealno očekivati da su oni to sve napravili. Recimo za Libiju se točno zna što se desilo, jer se došlo preko Wikileaksa, dok je Wikileaks još bio nešto, došlo se do tajne, znači do komunikacije koja se odvijala u pozadini. U principu što se dogodilo u Libiji, taj ustanak je bio naravno organski, ali čim se dogodio ustanak, Britanci i Francuzi su počeli gomilati što specijalne snage koje bi trenirale. Znači, to ne u samoj Libiji, nego na granici. Tamo granica s Egiptom, isto granica tamo s Tunisom. Počeli su pripremati ljude na radikalizaciju i slično. Što je očekivano. Ali to je, mislim da ljudi koji ne prate baš toliko međunarodne odnose ne shvaćaju koliko to učestalo. To rade svi. To nije neka specijalnost američkog imperijalizma. Mislim, Amerikanci su najjači, oni imaju... Zato jer imaju najviše resursa. Svuda su prisutni, najbogatiji. Imaju resursa. Poznati su po tome ne samo zbog toga, nego zato jer su isto i kao recimo neko pop kulturalno
centralno odredište. Danas u filmovima se vidi, čitamo sve o njima, naravno da su oni onda u prvom planu, ali to stvarno rade svi. Pa Pakistan je već desetljećima djeluje prvo preko Mudžahedina, onda preko Talibana u Afganistanu. Notorna tajna služba ISI. ISI, da. Znači, ISI djeluje u Afganistanu preko proksija već 30 godina. O tome priča se u akademskim krugovima, ali ovako, generalno ne baš. Da. Dobro, sad da spređemo malo na kulturološke teme više, dakle, kada govorimo o islamu općenito, kad sad tu imamo problem muslimana na zapadu, problem, ono što se smatra kao da je problem od strane nekih. Nekima je problem. Kako gledat, znači imamo tu dva pristupa, recimo imamo naravno muslimane koji su došli u zadnjih par desetljeća, recimo Francusku, Englesku i tako dalje, sad tu se javljaju da problemi, naravno, desne snage protiv njih jako govore, koriste ih kao dio svoje političke agende, njih krive za sve i tako dalje. Sad se javlja pitanje kako tome pristupiti, dakle, s jedne strane imamo naravno tu desnu islamofobiju, koju se ne može nikako naravno podržati, a s druge strane imamo, recimo na druga strana često malo neki prigovaraju da malo previše ide u tom smjeru da kao previše povlađuje muslimanima u smislu da se njih, da se ne govori s toliko recimo nekakvim pravima žene i tako, nego se brani se pravo nošenja recimo hidžaba, burke i tako dalje, to su kao treba pustiti njih da se sami oslobodi i tako dalje, znači koja je tu nekakva, kako tu gledati na te probleme recimo oko nošenja burke, hidžaba, između recimo nekog sekularizma, progresivnog sekularizma, feminizma, dakle da se gleda borba protiv opresije žena, dakle jer znamo naravno da to što su žene moraju hodati praktički maskirane, to je očito zato što su to izrazito patrijarhalna društva, dakle što nije nešto na što možemo gledati pozitivno, a s druge strane da borba protiv toga ne pređe ovu nekakvu potpuno reakcionarnu islamofobiju, dakle kako tu gledati na nekav normalan način na to koji... Mislim da postoji samo jedan način kako bi recimo neka ljevica to mogla reagirati i treba izvesti to pitanje iz nekih parametara što točno ženama treba zabraniti, da li im treba zabraniti nositi hidžab ili da li im treba zabraniti ne nositi hidžab. Znači, treba izaći iz tog okvira šta ćemo ženama odrediti da rade. I ljevica se treba, znači, iskoristiti neke svoje druge strane, da prizna, da, to društvo i ti običaji su patrijarhalni, ali ako želimo nekako utjecati na taj patrijarhat, na njega treba utjecati kroz druge mjere, bilo ekonomski, bilo otvaranjem više šansi ženama da se jave, ne znam, recimo poput nekih, ne znam kako se to zove, da li plavi telefon ili kakav već telefon, znači neku organizaciju napraviti koja može primiti žene, neka kao safe pomoć, ali nije nametljiva. Tako je, da žene imaju nešto, ako to pređe u obiteljsko nasilje, da one mogu otići tamo i biti sigurne. Tamo naravno treba isto onda surađivati sa policijom koja bi djelovala po tom zakonu. Treba omogućiti, znači, dječji doplaci, sve te stvari, odmor, znači... Znači ne bi kao Ataturk zabranio? Ne, definitivno ne, jer onda ti opet braniš ženama nešto i gdje je tu progresivno. Mislim, zapravo moraš pustiti njih da se same izbore za neka svoja... Tako je, mislim imaš pomoći, ali pustiti njih da se imaš u islamskom feminizmu isto žene koje dekonstruiraju pojam hidžaba tako da ga nose, ali ga nose iz nekih drugih razloga, to je jako mali postotak žena, ali opet rade to i zašto im ne omogućiti da rade ono što one žele? Kad govorimo sad tu imam problem da se ubacim, znači kad govorimo o muslimanima, dakle to se često opet na zapadu i kod nas se gleda kao muslimani, to su sve muslimani, svi su oni navodno
fundamentalisti, tako zapravo muslimani de facto ne postoje, nego postoje, jeli, suniti, šiti, aleviti, i često su recimo suniti, dakle ovi su sve, većina ovih terorističkih organizacija su zapravo ISIL i Al-Qaida su suniti i zapravo se najviše se bruse na šite, dakle to je nešto kao recimo katolici, pravoslavci. I s druge strane kad gledamo, ako pogledamo recimo Kurde, dakle koji su ljevičari, znači u Rožavi u Siriji, PKK i tako, oni su tamo, isto su muslimani dominantno, ali oni su zapravo, što se tiče ovih nekih svjetonazorskih stvari, recimo odnos prema LGBT zajednici, prema ženama i tako da, oni su zapravo tu napredniji prema transrodnim osobama, oni su zapravo tu napredniji od mnogih zapadnih zemalja. Dakle, ne može se gledati kao prvo, niti postoje muslimani kao jedna cjelina, dakle negdje su sekularni, negdje manje, suniti, šiti, dakle ne postoji čak jako se, međusobno jako puno konflikata. A s druge strane imamo recimo kurdske muslimane koji su daleko napredniji čak od mnogih u Europi. Dobro, ja bih za početak se zapitao šta je to uopće islam. Kao moj profesor na faksu u Lundu, on je profesor islamologije i njegovo omiljeno pitanje za nas studente je uvijek bilo jesi li ikad vidio islam da hoda ulicom? Naravno, odgovor je ne. Vidio si muslimana da hoda ulicom. I islam je puno decentraliziranija religija od recimo katoličanstva koje ima papu i koje ima neku hijerarhiju. U islamu u principu ajmo reći da svaki musliman može uvelike, znači, interpretirati religiju na svoj vlastiti način. Naravno, postoji tu islamski znanstvenici koji se bave pravom i koji donose fetve i koji određuju, ali u principu ako imaš dvije fetve i govori suprotno, koju ćeš izabrati. Znači, islam jako ovisi o osobi i naravno onda i o društvu. I što sam više upoznavao islam kao koncept i muslimane kao ljude, sam uvidio da je to toliko nevjerojatno raznovrsna religija koja ima toliko različitih smjerova, stavova i slično. I naravno da se u medijima najviše priča samo o ovim radikalima, jer je to najinteresantnije za one 3 minute koje će to biti na televiziji, na vijestima. Ali ne može se naravno poopćavati. Naravno to prikazuje samo jedan mali dio populacije, znači njih je 1,7 milijardi. Mislim, imam zanimljiv primjer, ja sam bio tamo na istoku Turske, dakle to stvarno izgleda, recimo tamo gdje žive Kurdi, to izgleda kao zadnja zabit, a onda kad pogledaš ko tamo dobiva na izborima, tamo dobije HDP izbore, prema što je sad Erdogan preuzeo čitavu vlast, ali tamo na izborima pobjedeno transrodna osoba, mislim. Kad bi se to očekivalo će se dogoditi u Hrvatskoj, recimo, nema šanse. Dakle, tu se da govoriti o nekim muslimanima koji su, mislim, ne može se općenito onda govoriti da su tu, muslimani općenito zaostali, a ovi su, mi na zapadu smo, i osnovno kad pogledamo šta se u Hrvatskoj događa sa ovim katoličkim konzervativcima, dakle, ne možemo baš tu, nije da se možemo baš nečim pretjerano pohvaliti. I kad vidimo šta se događa i sa pobačajem, i sa pitanjem ženskih prava, dakle, tu imamo i mi dosta putra na glavi. Bio si ove godine 2 puta u Libanonu, pa nešto iz možda ovako spoji teoriju i praksu. Sad je Libanon bio nešto i u vijestima, dakle dosta je sad tamo isto turbulentno. Nešto o tome malo. Pa da, bio sam sad taman sam otišao u Libanon dan nakon šta je Hariri bio, ajmo reći, bivši premijer. Zatočen, nije, još uvijek je premijer. Još uvijek je službeno, ali da. Ne, objavio je baš neki dan da povlači ostavku. A je li sad je povlači? Da, to je najnovija vijest. Da, ja sam otišao baš tamo nakon što je on bio, ajmo reći, zatočen u Saudijskoj Arabiji. Moji roditelji su bili oduševljeni tima. Da, otišao sam tamo, bio sam tamo 2 tjedna sad i pričao sam s ljudima po ulici o tome i dosta ljudi ne vole pričati o tome baš. To sam primijetio još kako sam radio jedan članak dole za portal Lupiga. Morao sam pričati s ljudima baš o Haririju, zaustavljati ih malo na ulici, pitati šta misle. Jako velik broj njih
čim čuju riječ novinar ili Hariri ili to dvoje u kombinaciji samo mašu rukom, neće. Nema komentara. I znači odmah sam pomislio, boje se pričat zato jer ima još uvijek, to je nešto što se na Bliskom istoku zove muhabarat, znači neka tajna policija, ajmo reći. Svi su nekako u strahu od toga, pogotovo Sirijci u Libanonu, koji se boje, koji su izbjeglice, tamo recimo pobjegli su od rata i boje se da će ih ovi pokupiti i odvesti nazad. I kasnije sam pričao s jednim Sirijcem iz Damaska. Prvo što me pitao je, sam li ja normalan da ljude pitam to po ulici, šta radiš, kao ljudi, niko ti neće pričat, kao, svi se boje muhabarata. Tako da to je prevladavajuće raspoloženje tamo dole po tom pitanju. A ima naravno svakakvih mišljenja od onih koji podržavaju Haririja, ima masu plakata po gradu na kojima piše ili Kulna Mak, znači mi smo s tobom, mi smo svi s tobom, ili Kulna Sad, znači mi smo svi Sad, Hariri. I to uglavnom ih ima po sunitskim kvartovima, ali ima i po svim glavnim prometnicama. Koje je to mišljenje općenito o tom incidentu u Saudijskoj Arabiji, šta stoji iza toga? Mohammed bin Salman, znači njihov crown prince i ministar obrane, koji pokušava, tako je saudijski, koji pokušava utjecati unutar Libanona protiv Hezbollaha. Znači, ono što je bilo jako zanimljivo, ono što sam vidio da se ne spominje previše. Hezbollah je naravno šiitska organizacija unutar Libanona. Ono što sam uspio naći, a što sam vidio da se ne spominje gotovo pa uopće izvan libanonskih medija, je činjenica da je mjesec dana prije tog incidenta, ja mislim u nekim francuskim novinama, Saad Hariri objavio da će njegov pokret budućnosti, tako mu se zove stranka, ući u koaliciju, vladinu koaliciju koja se nalazi između ostalih i Hezbollah. Što je zapravo u Libanonu uobičajeno? Da, mislim, takve koalicije jesu uobičajene u Libanonu, ali... Specifičnog političkog sistema. Ali s obzirom da, znači, Hezbollah koji je u odnosima s Iranom i Sirijom, sada djeluje protiv tih nekih sunitskih pokreta unutar Sirije koje financira između ostalog i Saudijska Arabija. I baš unutar Sirije su Saudijska Arabija i Katar imali sukob jer su financirali iste organizacije pokušavajući utjecati na njih i zbog toga, između ostalog i zbog toga je Saudijska Arabija napravila blokadu u Kataru. Zato jer im se nije sviđalo koliko su se okuražili u tom nekom svom utjecaju. I oni su Katar je čak s Iranom imao nekakve... Katar nije toliko s Iranom imao izvrsne odnose koliko nisu bili protiv. Pragmatične. Dok i Saudijska Arabija Iran percipira kao protivnike. Da se vratim na Salmana i Haririja. I u principu ono što ja mislim da je Salman pokušavao napraviti je da razbije svaku mogućnost te suradnje i da opet napravi pritisak unutar samog Libanona na Hezbollah. Jer Hezbollah je nastao kao organizacija koja se bori protiv izraelske okupacije Libanona i proslavili su se po tome i dosta velik broj ljudi unutar Libanona je bio protiv njihove intervencije u Siriji, to je pomaganje Asadu. Hezbollah je zapravo ojačao kroz to što je... Hezbollah je ojačao, izgubio je na ljudstvo, ali dobio je na iskustvo, dobio je na oružju. Znači čujemo svako malo kako Izrael bombardira neke konvoje koji idu iz Irana prema Libanonu za Hezbollah s oružjem. Ali mislim za svaki taj konvoj koji oni izbombardiraju, ko znam koliko njih prođe. Da. Tako da... Da se ne dovežemo, spomenuo si ovoga Saudijsku Arabiju, općenito, znači to prijestolonasljednikovo, znači to on pokuša kontrolirati situaciju, dakle Salman i situacija u Jemenu, dakle s ratom gdje Saudijska Arabija vrši agresiju na Jemen, dakle malo nešto o tome, to sad isto aktualno. Dobro, ta situacija u Jemenu je baš strašna. To je užasno, znači oni imaju sad su nedavno digli blokadu,
ali imali su tu blokadu jemenskih luka nekoliko godina. Čak i za lijekove, da. Tako je, da, nisu puštali ništa, ni hranu, ni lijekove. U Jemenu je od 27 milijuna ljudi, 20 ih nema dovoljno hrane. Mislim da 4,5 milijuna djece i majki su baš kronično pothranjeni. To su strašne brojke. Onda sad je izbila epidemija kako se zove? Kolere, tako je. Epidemija kolere je izbila. 900,000 slučajeva na koje se sumnja, 600,000 potvrđeno. To je, mislim, najveća epidemija kolera u modernoj povijesti. Tako da ta situacija u Jemenu baš katastrofalna. To je opet zapravo situacija jer tamo se bore Huti koji su šiti, saveznici s Iranom, Iran ih podupire, se bore opet protiv bore se protiv sunita protiv iz Saudijske Arabije, dakle to je opet zapravo borba Saudijska Arabija i Iran na neki način. To se smatra se u neku ruku nekim proksi sukobom. I mislim da je razlog zašto je Saudijska Arabija toliko agresivna politički generalno je djelomično zato što su u Jemenu u principu oni vojno i geopolitički nisu postigli puno, dapače vojno su možda čak izgubili, jer su Huti su neko vrijeme čak zauzimali neke gradove saudijske na granici, a potrošili su hrpu para. Dok istovremeno Iran ima jako low cost opciju u Hutima, gdje oni njima samo šalju neko oružje, možda trenere im pošalju za obuku, gdje ne troše toliko para, nije da oni sami interveniraju i ta njihova opcija za prcanje Saudijaca u Jemenu je njima politički izvrsno, dok Saudici troše ogromne resurse i ne mogu stati tome na kraj. I mislim da je Saudijska Arabija odlučila, znači oni se žele povući iz Jemena, oni žele da to prestane, zato jer em gube novac. I bili su neki razgovori, čuo sam da su, ja mislim još čak 2015. znači nekoliko mjeseci nakon što je to počelo, oni su, mislim, u razgovoru dali sa američkim dužnosnicima, ali s kime god, rekli da žele završiti s Jemenom što brže, zato jer ih previše košta. I u toj nekoj nemogućnosti, u pokušaju da nađu neke druge puteve kako bi mogli stati na kraj Iranu, mislim da je između ostalih poteza tu bio i potez sa Haririjem i pokušaj smanjenja utjecaja Hezbollaha i znači preko proksija Irana u Libanonu kao jedna od polja borbi. Da se vratimo na susjedstvo Libanona sad za kraj, još dvije aktualne teme, dakle vidjeli smo sad da je Trump zadnjih par dana priznaće Jeruzalem kao glavni grad, odnosno premjestit američku ambasadu, kako to komentirati? Pa prvo ja, naravno, djelomično bi stavio krivnju na Trumpa, ali ne bi u početku stavio krivnju na Trumpa, zato jer ta odluka o premještaju veleposlanstva, ambasade u Jeruzalem je odluka koju je američki kongres donio još pred neko vrijeme, a u principu ono što predsjednik SAD radi je da svakih 6 mjeseci potpiše odgodu te odluke. I sad je Trump odbio potpisati odgodu te odluke i dogodilo se što se dogodilo. Što je zapravo najavljivo već? Najavljivo je, da, zato jer je on je bio dosta blizak u toj kampanji sa Steveom Bannonom, koji je baš radikalno proizraelski nastrojen i povezivao se s Netanyahom dok je bio na Bliskom istoku i mislim da vidjeli smo da se Saudijska Arabija, da se ti neki zidovi između Saudijske Arabije i Izraela polako ruše i da se približavaju jednim drugima i mislim da se tu stvara u nekoj većoj slici neka ujedinjena front protiv Irana i protiv iranskog utjecaja na Bliskom istoku i to premještanje ambasade, to jest poslanstvo ambasade je samo jedan od koraka kako bi se nametnuo taj utjecaj te neke alijanse na Bliskom istoku. Može li se očekivati onda više u Palestini? U Palestini je već jesu nemiri. Gledao sam jučer videe iz Betlehema. Na ulici bacaju kamenjem, tole gore gume na cesti, sukobi sa vojskom i s policijom, znači dole je već kaos totalno. Sad je samo pitanje, znači
principu svi su pozvali na intifadu. Hamas je pozvao na intifadu, Fatah je pozvao na intifadu, Hasan Nasrallah, Hezbollahov vođa je isto imao govor jučer, ako se ne varam, gdje poziva Palestince na intifadu. Tako da mislim da postoji dosta dobra šansa da će se tako nešto i dogoditi. Na kraju krajeva. Samo da spomenemo, ovo snijemo u petak 8. prosinca, jer će par dana kasnije će izići na internet, a ljudi znaju znači, šta govorimo kad govorimo danas. I za kraj, zapravo jedina svjetla točka možda na Bliskom istoku, iako je isto budućnost je ugrožena, jedina svjetla točka koja je izišla općenito iz arapskog proljeća, dakle Kurdi u Siriji, u Rožavi, JPG, JPŽ, PJD, sve te kratice, dakle ovi ljevičarski Kurdi, sada vidimo da su se, proširili su se dakle u neobičnom savezu sa Amerikancima, proširili su se puno više nego što se moglo očekivati, dakle zauzeta je Raka. Sad se već govori o tome da bi pitanje koliko će taj savez, koji je s obe strane je zapravo neoljak klimav, dakle koliko će taj savez s Amerikancima potrajati i što će s njima dogoditi s obzirom da su zapravo okruženi neprijateljima sa svih strana. Pa u principu ono što sam ja uvijek mislio da se ona klasična priča o tome kako Amerikanci napuštaju svoje saveznike neće ovdje ponoviti zato jer su njima Kurdi najbolja šansa za imati utjecaj u Siriji kasnije. Oni zapravo imaju sad već i bazu u Siriji. Tako, počeli su graditi svoje baze. Znači, osim Kurda, naravno, postoji onaj Southern Front, gdje su znači, pobunjenici na jugu. Oni su isto, to nije toliko, znači oni nemaju toliki utjecaj ni snagu kao Kurdi. Tako da mislim da će Amerikanci nastaviti podržavati Kurde do neke mjere, da se neće dogoditi totalni raspad odnosa. Znači, ipak bi nešto što je naravno opet je zanimljivo. Da, jako je zanimljivo, to je užasno zanimljivo. U principu kao antikapitalistički nastavni Amerikanci tamo imaju bazu, da dosta će to biti zanimljivo pratiti. Sad se neko čini sa situacija malo stabilizirala, nema sad nešto previše vijesti. Dobro, to bilo to, mogli bi naravno još danima pričati, ali mislim da smo dosta toga obradili. Eto, hvala Damjanu još jednom što je došao. Hvala tebi što si me pozvao. Što ste gledali i vidimo se nekom drugom prilikom. Dženja.